大家平安，了解vai tu chua ka teman-teman, nama ka tinana sulivat. Saka tu chua ka teman-teman, aurita sepui na kai na cuma seimazai tua Yakobo, imazai tua lima sulatan, imazai tua ita kayang patu unama kayang. 雅各书5章1到6节。Ayanga ayao, kirandao, timuna, pupaisua chau-chau, aungu, pagrichu tuazwa, uri dimalo nanga anu sisrapai, anu mangwaan, mauri, anu kawa, inatuvitu vianga. Ano king, dilangan nanga, au azwa dilang, mavana uri, sini kakelang, tua na sepasariumon, au uri maru sapu yanga amuri petuanu kina caban-caban. Pai, tutsu no paramu wanga beli-belilan na adau. Amin nano penadapadeng tuano sauzayan sakamaya. Timun na ramanawa pakipaura ini kapavai tuan jindiu nuano pinaka senseng tuano uma. Si ivivu mun semam pasariu azwa lingau tua ki pasling no marka no pinaki inuman linanda nga no tala pupitsura na cemas tutsu ikacawan na namon penaramuran mon tuano mapera-perau sano kipapekudra nga sakamaya kilalava tuaza uri sitsuluan na adau no peneneta semam pasario azwa na ngwa chau-chau sano si au inika na paetseb danumon timadu aichu kai no ceman silvichi kimazai toa雅各书的5章1节到6节aichua linotang kinupatsuni na ngagamalu tu chua ka jaman-jaman na sini putarvan该怎么过日子该怎么过日子我们若要对抗内心的私欲找出平衡的生活实在需要定期回到造物主的原厂进行保养整修感谢上帝不仅创造我们也透过他的话语告诉我们该怎么过日子acu mana sini pasamalau tiang cinta kadaman-daman paulidangatan palorotanga nikatina kilaroya sumuputo kaino cemas ini katina pulingalingao to mana ro sini palaroi sini pada zekatino ta cemas nikatina kisamula nikatina parujama inuri parujama sumuputo kaino cemas satakinemnem aichua inati kasawan ta cemas paulidangatan marwati to ta cemas saka isamulai sumuputo kaino cemas latina pasamarabi no cemas to anma arusi papupicu anma zaman arusi pada zakat tanutin latina tadat taidedet taladet to ta cemas我们要更认识我们的上帝我们要更亲近我们的上帝 saka izwa makaitina定期veka semadi to ta cemas asina yaya tanutin mawana situlu-tulu na makaitina 进行保养整修 sinaya tanutin mapola latina na lekatina malin to ta cemas lekatina na malin to ta kitulu to ta inulianga ayakana pasamarau tanutin mapola 都说个jaman-jaman na sini pakai nem tanutin 今天我要活出什么样有价值的人生 akina mataino amanaso na masangka kavrian naso kini kacawanaya
我要活出什么样有价值的人生？现在讲经了，听了，你们的妈妈波兰，哎呀，跟那把什么老改努力。主啊，求你启示我，让我学会数算自己的日子，好叫我得到智慧，活出你的心意。奉主名祷告，阿门。Mali tu so kaja macam nama katina misila selanga inori misila selanga sumupu akitulu to kai no cuman masalokan cara nama amun tu so kini adaban saka tu so na makayatina na pupicu masih tu turu pada katina cuman la menana suliva tu so kini adaban 大家平安。